watu wa familia ambao tukasaidiana, na tungeomba watoto wetu wapangwe kulingana na miaka vile wako kwenye miaka. Tukasaidiwa na watu wa familia kwa sababu najua hao ndio wanaweza watambua vizuri mmoja wao. Ugumu tu wa family na deho yana mego tuteithia kuruta ciana iria citu mathi maugane hana na pastors tubange ciana citu kuringana na miaka uria mabangitwo thiini wa program, na ndio tuendelee deho pastors tunaweza enda pale pamoja na familia. Watoto wa familia tafadhali, ningeomba tukaribie. Family members tafadhali, family members niga moto teije gukua mahua, moto teije gukua magarafa na gitio. Tuanze na yule mkubwa, wewe mwingine hivyo hivyo. Wana moto kaseto dine ihenya ageni matanga kinya tafadhali. Pastor Dominic no moto teije ko mafaka. Wana moto kaseto limojere hoe niga niombe mchungaji Ben na mchungaji Gadio wataongoza. Asante. Ni mahua na ihenya tafadhali. Asante. Tujitie nguvu katika jina la Yesu. Amen. Asante. Nataka tuombe mkiwa mmesimama hapo, tuombe. Rekei tuhoe. Mwathani Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tũrathia rĩĩtwa rĩaku mũno igũrũ rĩa marĩĩtwa mothe. Rĩĩtwa rĩrĩa Jesũ Kristo rĩkĩrĩte marĩĩtwa marĩa metanagwo gũkũ thĩ. Twĩna gĩkeno nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya ũyũ na ũgatũhe rĩera rĩega. Tũkĩanjia igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa mũndũ twahoya ũkorwo hamwe na ithuĩ. Ũmĩrĩria family, ũmĩrĩria arĩa othe Ngai witũ matigĩtwo. Tũgĩtongoria igongona rĩrĩ Mwathani, twakũhoya ũkorwo rĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ na ũtũrathime. Rĩu Ngai tũkĩruta mĩĩrĩ, ũmĩrĩria family, na ũmĩrĩria ona ithuĩ othe tũkĩte kuongoreca hamwe nao. Ũtũteithie no twĩke wega nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Nikiomba mchungaji Gadiro, mchungaji Ben, mtuongoze kulingana na miaka, alafu tukuja pole pole praise and worship, mtupe wimbo moja mpaka tufike hapa. Amen. Asante. Wacha tuimbe hiyo tukiwa tumesimama na heshima. Tafadhali watu wa machini, tafadhali. Watu wa machini tafadhali, tunaimba. Mama kama utuongoze. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Asante, tunaweza leta tafadhali. Katika safari yangu tatembea. Family members, tafadhali. Family members.
tuachie wachungaji hapo sasa watapanga. Tafadhali tuwekelee misalaba na tusaidiwe na mtu mmoja wa familia tafadhali. Tutigake kila mmoja rapoyo kale wori atariwe. Thank you. Huyu ni nani? Huyu ni Brenda. Brenda ndiye huyu. Ni vizuri kusoma. Asanti. Okay, thank you. Mwende hoya tugatiri tushoke aria. Tukana kumana abisha fadhali family members. Asante wachungaji, tunaweza enda pale kwa mheshimiwa tafadhali. Na nitaomba praise and worship. Wakati wageni wetu wataingia, sisi sote tutasimama. Tumpe mheshimiwa wetu nafasi. Niombe mchungaji Gadiru, Pastor Gadiru tafadhali kuja tusaidia familia kuweka. Asante. Tutaabudu Mungu tukiwa tumeketi. Wakati wageni wetu watafika, tukiongozwa na mheshimiwa wetu, tutasimama sisi zote katika jina la Yesu. Tuendelee Mama Kamau na worship katika jina la Yesu. Tigawa